July ni ruk sang ni som ni paruk ania Middle East lama boy tikan riek zo chi atuna hianin Russia, China, Japan, North Korea, Taiwan, South Korea ti vel te chu an lo boy le chan to ani a boy tha khop mai he thila hi kan riek anga kan soi zawanga chumi ma ka soidu ma sabber chu US le Iran in do wang hian khovela thuneina le ram thil ti thei ina thilan ti thei anga kan hriat ang chi te hi heng hi ai in thak thleng hlok ni in ka hria ke ma chuan hei power dynamics kan ti ang chi hi mo a chan chu United States te hi hovel rampum puya chuanin ram thil ti thei beranga ngai kha an nia ma se Iran ne na an hin do hian mo an du dan ang diak diakin Iran chunga hianin thilan ti thei to tlat lo mai ani Iran hi an tang na thei phian hei tuna phe chuanin Strait of Hormuz te po Iran hianin kan thu nei na an ti ve deuh tlat to le hala a boi thla khop mai kha ka soi ma sak ber du ani zeb lo chuan United States hianin an du ang diak diakin Iran laka hianin thil hi an kal pui thei lo ti hi chu a chiang ta ani ti chuanin North Korea lampang hi han soi ma sata berila tuna long kan hmu hi hi North Korea Kim Jong Unan ton sanga arit destroyer nuclear ral thuam kap chuak thei long atlang zar ani aturu rem khop mai hetianga an tlang zar hi heta du tok mai lo hian long an order bel le bokani nuclear bomb kap chuak thei turang khamo apui khop mai North Korea po hetiang hianin ral thuam te anin stock chole tani na langa North Korea hi news a hianin an lang khat takhop mai amaro chu hei tuna hianin zoi hianin news lama hianin an ron lang chole don ni in alang ani ti chuanin adot le ka soile du chu hei hi ani tuna hianin Russia le China te hianin rampani tangko hianin military drill hi an nei ani ti chuan Russia le China te chungcha kan soi ma hian ngatinge mani khanin Japan Prime Minister hi India rama aron zina ngatinge kan Prime Minister pumodi tenen unaw pa unaw nuang khatiang khanin thataka an hanin biaka hanin dor kan ti chuanin Japan hi China nen hian anin ti thiam lawani chu fang chuanin Japan hianin India lam hi aron hoi mak mai ani chuanin India la chu lo fing ve a kan lo fing ve a katia China ina alo ti boya kha keini kha chuanin kan lo pom mak mai tu ta hianin Japan tenen hianin tho ho na thadeu kan nei don ni na langa heta po hianin hatham takhi a ombel thei don ni na langa ei Japanese Prime Minister po hi go hoti ron kal turanga ngai kha ani ama ro chu amai ro chu aron kal talova khati khathil omji ani ti chuanin tu na he kan soitran ha langa Russia le China te hian mo Indo thona tam tak som nga chuang nuclear bombers kan ti ang chi te po kha antelani nuclear bombers to nuclear bomb pa ya khati anga mirama wa thak thei tur ang chi thona kha khang in Japan tuipui kha on va thok luta ani hi Russia le China te hian Japan hian va beidon ani lo amaro chu military drill an nei ya khati nga military drill an nei pa khan Japan ramri kha ta khanin an valud lui ramani Russia le China te hian mo chanchu an tang dun to a China hianin Japan hi tuna hianin a hwa ti la kan soisol kher lawanga khati ngani awang hanin South Korea le Japan te chonin man mo lutukin an jet fighter nei ang te kha teng hanin an tir chuak ve a hi tun na ya Moscow le Beijing Russia le China ina military air exercise lian per an nei ani hi an indo tina ni lawa maro chu South Korea le Japan jet fighter te khanin I Russia le China Indo thona te kha an ram ri atang khanin thok chuak tur khan ti khanin an va Norway don tina ani hei tianga thalaka kan huang hian tiang hi ania hi jet fighter ania ta ati chuanin hi jet fighter chuania chuan hetiang ang Indo thona te hi H6 bombers and hei China ta ani hetiang te hi an lo hmanga ni oma ti chuanin hei 295 bombers hei Russia ta ania ti chuanin J16 hei China ta chuan hei jet fighter dang le ania chuanin hei Russia ta ani aturu rem khop mai han enula hei thona chunga hetianga BL te hi enge omji ge chunin ka thiam chuang lo ama ro chu abon ani chuan hei China jet fighter ani le a hei Su-35 Russia ta hetiang hi military exercise kha an lo va nei ani Russia le China te hian mo khatiang kha thil omji ani ti chuanin China hianin Japan hi alo ko chuak ve boka achan chu heta hianin Kuril Island Kuril thierkar ti hi omani mo hei Russia nen hianin Japan hianin anin chu deuh ni na langa Russia kan ta ante Japan holai kan ta anti ve boka ni khati thil omji ani chu wang chuanin China le Russia tang dun te po kha om viawa chuanin thil dang pakhat le chuan mo
tianga Japan ina an sipai te an han thon chuaga an hanin sipai te an hanin thuam chakle dewa tin an national GDP 3.5% lai defense spending atana an han allocate chia kha China lampang chuanin hetiang hi chu Japan lampang hianin an ma ni ram inven him ai ma in hetiang hianin sipai hi an enge ama sipai an lo nei to ai tam hetianga an han ti chauve le chu awa thalo ve tin China lampang hianin Japan hi hetiang hianin an lo wa call out kan tiamo sa pong chuan an vati ti la hetiang hanin remember afi ber mai ome khatian ti khamo khatiang khathil lom zia ni tuna hianin China le Japan in kar hi a thalo khop mai ni soitong khanin hetianga thil boruak thalo tak China le Japan in kara oma wang hian Japan hianin India lam aron hoi mak mai ni ti chon hetianga thil ani mek lai khanin United States lampang chu hetiang hianin an ron respond ve ta ni United States chuanin Valiant Shield 2026 he lo launch ve a heta hianin carrier tam tak te stealth bombers te tin aram chan puite atang khanin jet fighter tam tak ang chi te kha khatiang kha aron tir chuak ve treu maya om zia bera chuanin turam zokin nge ral thuam nei tha zok turam zok nge thil ti thei zok khatiang kha an han in show off khum deuh berni in alang ani hetiang kan huang hian mo hi United States lampang aircraft carrier USS George Washington ni in alanga an ron zia ka khatiang kha thil omdan ani chuan thil dang le chuanin Japan le South Korea te po hi ama kha chuanin anin hothina amero chu tuna tak hi chuanin an tangdu na ni engwange an thandun kan ti chuan North Korea South Korea tan chuan North Korea nok lutuk chuan Japan tan chuanin China le Russia nok chuan Japan lama hianin Taiwan te po hin ron tangdon chiang mo China hi a in luling na saro pui mai sia amaro chu Japan la hi tlom du big mi lawa Taiwan te pon tlom du big mi lawa hetiang hianin ama Japan le South Korea a relationship thawak lo po khatuna chuan hetiang hianin ama an in ngei lo na te an in ti thiam lo na te an lo in melmak na te ang chi zong khada thavekin tuna hi chuanin an tang dun ri a tin hetianga an tran dun mai ba ka hianin United States an tho puite tani South Korea le Japan te hi chuan mo khatiang kha trilateral alliance kan ti a hi apoi mo ani a chan chu mitam tak hianin tuna hianin US le Iran an in do zo meu hi chuanin Iran hi an watong rei theive United States hianin anin soi ang ai hianin thil an ti theilo dei mai tianga ngai dan nei kha an lo tam chho ve zel sia chuwang chuanin hetianga United States ina Valiant Shield ang chi an ron launch te le Japan te South Korea te hatianga aron tran pui chho zel te po hi United States tan chuanin apoi mo hatianga ni mek lai ro ha chuanin Russia China le North Korea te hianin United States le atho pui te hi hetiang hianin an ron chou ve zel ani ale hati zong kha tunchum atana toisi kim sianga kan han riek ka kan han soi zau thei chu ani video le kan in mole theu don ni and I appreciate it and I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral.